Entara nyari ale yeni Laskar Kaca Jaya kini kok pada udah Wa Ali Kanjeng Doso pada bagi Alogu Abu di tengka kini kok alam benapu nape pole ale nisa tika serataran Aduh macele Ikanono abule Rawa bede Kini koma mungkin deje Sakti Niko Beten Sanonto pun anong polok bersama Ker Pikiran juga saudara Adi Menangka putra dari Apel Ramlah penerus hi lo nggak mon si Pancong Pamungkas jadi pamancer tak ojen hi oh nyematas bebena atau pet gede kau pun ih juga hi masalah silanceng tanto epon jika dito katua dari Joker Baroka asarengan juga kini kok merujuk Maria Karja saya juga Ali kini kok si dari Laskar Kaca Jaya Maria Karja keng tak asal ibun bulu si Ali aduh tidak ada tulian si lain yuk anggun toron kong langkonggi nikah janur kuning Pancong Pamungkas saudara Rahmo siatobet juga kini kok beda Tahir juga Maria Karja jadian Misnawi gini kok pada asarengan juga Raja Singajaya Ngatori Longku tanggal 9 bulan 10 bulan Sanonto atas nama Ihya Akarja itu pote kado jai lorong ger lagi kado jai lorong raja Taman Indah gede kok Misiono beda, Endi beda, Zubaidi kena lengkap gede kok jenuh ane kok are beda serocen berem sing konangan lagi nomor 2 na di mana ada kancana campur jana lah kancana beda nomor situng mau serocen kancana beda nomor situng anjar korpian edinda kancana beda nomor situng tetina campur mau diberi saya kerja cacat ya lah bener saya kete solor jadi ya ikat tadi solor alapi yo yo jadi apa malah cuy solor ikat Kak Rahmo dateng jatuh cinta nagang kok kak caan lah tuh pelakui berita saya kat dateng tau buat kasih risa mau kasih tang buat tang bakun gitu apa aja ya napi gede kok tadi corak tak beres om boleh tak ngerti corak arwah bodo tanto nakar pikiran betul apolong pun Joker Barokah kakak Yusuf grup toko napa boleh Laskar Kaca Wak Janur Kuning Taman Indah Raja Singana Tanto pada Apolong Kak Mu'i setia hati Tanto napon teti setong grup tokol kerua pada Apollo betul ruah maseri mari Akarja Aceh dan Adi wak masra bedekat marjoi Ali ane kok beda adile Akarja bulan 10 bulan 10
10 keng taun 2016 keng pada delek pangeran betes atuluan selain perak ngening bule kapisana se adi asalo ya ben sapa Dua se adi tantona indah pamili pisan ya kia Atur selamat datang rang-rang pole tretan Rongkularis Waka utem pon pada Apollo Kareni ser ben bule papakun manyitong kak utem Bila maraja ele aneh kok mabeli teka bumi wa aboson setia hati Napa boleh Marjuna aneh kok tretan rakyat arwah muhyi pada beda Bila mau di Marjuna betul pon pada solo rang-rang boleh selamat datang Mas Ari mak laban adi aneh kok mana pada beda pikiran lah jangan bule rah momi atau petong ku betin nak kasih tang betang tak atau bet je tak topor kasih tang betangnya kan duh apa kaya curiga bule ye moh ye curiga bule mai ko cak pancur cak kerja nala parak tangkel sanga lekor paling jeria suguan maleng wah ini neng Taman Indah Arwah kak udah calon kerja tahun dateng nih kau kerjana Raja singa Karaja datang ke sangalekor Arwah maseri laban ipan tantona Yusuf kak muhi tokor persetujuan Laskar kaca pada beda mesnawi Marjuna pada Apollo Arwah kak Nasla pada Apollo Abu Sanam to Hasan pada ngirim Nekok pada Subaiti Masla bila Mariono juga pada beda Sanam to pada Apollo Mesari singa celet Mesari pada beda bila Mesari singa celet mari akarja tanto nama belia Nisnawi arwah mohi setia hati tidak acing kedekok raja singa jaya mesiono sejanur kuning tangkel sangalekor apa reng jeria Taman Indah ki tahun doteng Raja singa Raja singa wak tak katinggalan acing Adiban pisan nasoro ka ada janur kuning tangkel sangalekor keneko akarjo abereng ben si raja singa arwah marjo mare akarjo adi akarjo ukir pikiran arwah misnawi juga abuasan Kak Yusuf arwah padu bodoh Kak Masiono Bila rak mole pancang pamungkas Mariono Atori selamat datang Subaiti pon pada beda Kak sapi semangki yuk serang muda selamat datang Wadretan Ipa Kak Yusuf Rama Ridwan Endi pada ngirim Ipa bersama putra Curla Napa boleh pada Kak Marjoi Mas Lang Sabsuro Yusuf Subaiti tak katinggalan Pon-pone Bila Kak Ali Subaiti pada Apollo Asnawi putra metropolitan Juga Kak Tahan
lengasari arwah bodotretan adi berpikiran Mesnawi wak laban anjing Napa boleh Laskar kaca pada badan di Majeruhi arwah pada Apollo nyonya Ali Kak curug Meraja itu Icu kan pada ngirim Kak Yusuf mere akarja Maslan Saya kerja otang kelu polo kini kok ngicung suarana pun eker-ker Marke calon neko lako atarat le agrab joker pada Kak Maslan Kak Meraja Ipolong bana bula Kak Buda Wak Mariono angin topan kini kok pun pada kepada ngiring mesari sing aceh janur kuning pada Kak Rahmo arwah cukan calon Laskar kerja indah Kadajaya. family Tak ronero putra jurlang serang muda pun alongku kang rakmole along bila Subaidi cukan pada Kak Ipan pada badan Kak udah siakan aja tahun datang saya sapisan arwah laban hati merejaki panghi iben tuan rumah kini kok satawi udah. menang kasat rang-rang mole Bagus. ake topan ben siapa jering kok tayo Wak Haryono le sing ngalak bedena Maria Karja. Wak Arifin pun pada bedem Wak Jerman mak laben Ahmad Sudino arwah Isam tanono pada apo lele bila Iya. kena isale aneh kok pun pada Iya. bagus Amona panas panas Wah. banget mak adorak pula ao jangan tekan niat manter tepe pokok juga kebayi pangalengan carek ipung pak carek lombeng Asnawi putra metropolitan pun halo apel moro pun pada beda ramaritwan nego pun pada apun leko abudian sang gerak locot beri Waduh. palerek pun beniang ebe ambe lombok bayi kelima manter nangisan ero jeng manter gelo etina manter nangis Ahmad iya jeng manter noro bagus rang-rang mode atona dari itu tongkel guru banjir Mariono mare akarjo di masalah mentenang sing ngalak bedenang Asik. pada apa nong pada apa nong repot jak Mariono bila Jerman mabeli tengkako mabeli tengkak belum si Mariono ngocak
mun kita akar je korbian niku tila mari akar je kok salameden niku repot potos-potos je. Rang-rang mole angin topan debekto sak samaken jugan gi se pedinge cung dari baba. Mariono ya. Kene huwen di kano. Mek sal-sal ro. Bunda tak pate pasraten kan. Kang Mas Sujipno reng Lah, seganteng. Ala ki apa? Roak lah si lagi ala. Kerongnya todok pada Kang Mas. Abita dan kau letak apolong. Sing tepak kakutan si Dekian Ben. Siang malam lakok engak kapan jenengan seganteng. Putere. Bareng mau Karaton. teka Kang Mas Sujipno. Ampun belum sak orang sing. Dan kaula Kang Mas. Ibek tu muncar Bukit Timur. Panjenengan lako ngalembok padang boy seganteng. Salerana. Kang Mas Sujipno reng seganteng. Putri Kalau tidak kare seneng dan kaula Kang Mas. Ajunan ebutang marik sani areng sarang para rabu. Seeka kereng Kang Mas panjenengan Kang Mas Sujipno lokana ate seganteng asongoten panjenengan Kang Mas. Mari ka Sujipno dekik kasberi wasan gare. Lako engak siang ben malam Kang Mas panjenengan lako padang seganteng. Kalen beri mula kalau penama laku padeng Pak Jarek Ibon dadi saksena arwah sedekah anak ka Ahmad Darek ipung pak darek ipung nizam ane kok mandalon karek kareni sir Kang Mas tak nyari lain karena emen nangis kongen bila amat some buah kong Kak Ripin arwah pada beda arwah Kak Mat semi buah Edi arwah pada Apollo kalau kira kare seneng saya Ruang gedeng epile pon pada bedeng Mariono sing alak bedenang ngireng jaga maon laonan bila Kak Sujipno eko cak mak rang-rang mulai Sujipno. seakar jaa arwah tahun deteng madetengnya indah family Taman indah wak pada subari karoti reng seganteng tak roniro pon alongku serang muda arwah Edi Badaripen Mariono mabeli tengkah Sujipno le bolong bentik Ruang isam pon pada Apollo saumur rasa ganteng takut epat tekan pokoknya jak nyara lain Kang Mas Jerman Taman indah ngatore selamat jalan arwah
rajur labon alongku cuken serang muda Wah Sudipno setak nyiksa bulan samaken sapolo seangkar je Carek Eterek ipo Sudipno, ih. wak podo Penter mele Sujipno bila ka Ada Ahmad nelpek lah cuci dia. semi buah pada wodo isam napa boleh Ahmad Aisyah tretan Edi Mariono boderi penripi Neko Ahmad Aisyah pada ngirim Ahmad seminggu pada beda Mariono bila Kak Sujipno pada Apollo Mariono keniko mare akarjo Edi Arwah Ahmad seni buah selamat tenapon etarema terekente ana selepiraje Batu repin lah joe arwah bodo carek ibu seeko cak carek lumbeng pisang Arwah ilang kakebaya kente nama mana gitango arek-arek eka gila ka Ahmad dikaban bulan Jerman Pak Engak janji sesaben Mariono Pak Engak janji sesaben Ahmad Aisyah Asbarile tonton amare akarjo Samsuro laban oseri Ramari tuan Laila Laila Kemaila Laili Beci naga Laila re Duh cek jeri ya Selain lah tak ratin Betion na carik ipung libur kalai lagi ya bersama rang-rang bulan Izan dan terwele Wak Jerman laban Edi Laila semanis dikata depencingan Laila seratin dikata depencingan Coba viral Hosen Ratin neng esa alam dunia Ajung semanis dikata depencingan Laila seratin dikata Ajak belo ni siripin Ina Jika paling ratin neng esa alam dunia Laila Laila Sinerbo Kuda di mana Ina Arwah Laila Sinerbo Bodole Siha goyang dong
Selamat semebua Jirman Mabudi Tengka Berempagut Edi Mariono Ambu mat jebri mat Jo Ahmad Lendon Oh iya ku tapi Mariono saja Aju rampok Madono Mulai lebar Solor saja dia bulan sengabes bila pun bisa Mak nangis ate ya bulan Ro kebungana Jadi yang gini lebur pakulina lebur sopan santuna mulai lebar sabutan bulan sengabes bila pun bisa ate bulan kebungana lebur pakulina lebur sopan santuna mula alamara muka etarema rama benepuna satu juta sejana saking kingan dosa panin peko esa bena Laila Juru masalah juga minang kasih Adik Atau saham selamat datang Harapan Jaya Juga Cahaya Pagi Pangeran Sama Pole Patre Putra Soneta Nonggunare Bagus Asnawi Putra Metropolitan Ayo Harapan Jaya Pangeran Patre Asarangan juga Cahaya Family Jadi kok pada-pada Putra Belambangan Sarang juga Putra Soneta DI serah reng bini sesama lolo andi lagi gendeng tak gelem alako ni serah reng bini sesama lolo andi lagi gendeng tak Harapan. gelem alako entar matua Pelak Jana Sansuro minta abeko entar matua Kah Moro taan di Rama Ridwan Serang Moda Jose Nebo Sabuan Tak Ronero Asnawi Putra Metropolitan Putra Jurlah Raito calon kerja tahun depan Betul Bersama Putra Metropolitan Adikok pada-pada di Asrengan juga Nabos Poan Hose tak beri belanja nyari otangan kau sangka datang ke minta ngakan nyaman Saya adik tak saham beri belanja nyari otangan kau sangka datang ke reng lagi tak mikir bingung ngareng bini tak kurma keti sampai melecap di benangi reng lagi tak mikir bingung ngareng bini tak kurma keti sampai melecap di benangi entar matuan Mulaku minta apa kok entar matuan Matua taan Yuk Putra Sakera selamat melogu Wak neriktik Putra Sakera Putra Soneta juga melogu ki Lakong gini kau Cahaya Family Harapan Jaya Kol patuh boleh deki Pangeran Patre ya temu saat ya benendik
engko le sing ngodoken niku jane Pangeran Patre. Yuk Kak Moro minangka tak ronero jeri gelek niat Saya buru lanjut. jeri gelek niat Kak Moro ngeju ngajira ngalaa rucilan apa itu. Samsuro menangka putra jumlah cingkarakat putra metropolitan Rama Ridwan serang moda asberi Bintang mengakan nyaman, tak beri belanja, nyari tangan, tosang kata tangkel, bila berteman, Putra Sakera tak pernah Longgulares Longgulares bila bertosian, kaoncengan malolo, reng lagi tak mikir, bingung ngareng bini, tak kerma geti sampai, melecap di bengkoni, reng lagi tak mikir, bingung ngareng bini, tak kerma geti sampai, melecap di bengkoni. Ku minta abego entar matua tak andi kego. berem mumun bere boleh sokona salah jeuna dengan sepatran teh. Yono putra belambangan serangan juga iyo putra Sakera Sumatro kini kok pada bebe kok kogi yen calon karja Harapan Jaya Putra Sakira betul apa boleh aniko Cahaya family Pula katika Karece emana lambangan mabudi Kare tekan esto bengula Maca tekani Kare esto bengula Maca tekani Putra Sonita sing ipatotok sesala jena bersalah je capok kenca umi marketika dalam atena cakna kartek ate sorot temuni Selamat datang ruak Lokal Tepo sahe Kak Sahe lokal tepo Longgulares. berharapan jaya sahe Niko Dinto Mun minta aaba Sia. Anggun pesina Saratos Tanto Eva punungan tersono Karece emanan lah jadi Mulai bilana alia pioi boy Cepangantos Eka andita ekol patna sahe Ser ben mula Capok Eka 100. punungan Sumarto putra Sonitan le ben putra Sakera Cahaya family lokal tepo harapan jaya Bule katika pakuna cinta
lamun tertepe neko sahe lokal tepo Aniko Yono Laban Dirman Darsono Aniko Kak Suharto Laban Tretan Darso betul Napa boleh iyo Sumarto Putra Sakira yen Arwah Siti ingin pada Apollo bila Kak Sae Sumarto, napa mana ada boleh pada Siti Rodi Un aniko heterosakia marga karja asat sanuto cek penyakna belas setia Arjana tantona wak setak nyiksa banyak berengana tantona pas ujau yono arwah Sumarto pada Apollo iyo sapi iya lok supat telan sapi Wak Yono putra Belambangan Ruwak Kirmanole Mare Eka Raja Bila Sumatera Yina pon pada Bederodi Wak Kak Sapi Laban asat mak semangki asat sapi juga si manggi Bila rodi betul Kati kelek bila Sumatera Keniko mawali tengkang tengkang arwah Kak Sumarto eko cak-cak ayah familiono Abah Sumat lan Asad Aniko pada Apollo Jerman arwah Siti Rodi eko cak putra Sonita bila iyo eko cak wakatuana Kak Sae Putra Sakirang Wak iya pona pada bedang Roin tak katinggalan Napa boleh Suralso Santoso pada beda terso Kak Sumarto Yono pada Apollo Jerman Cahaya famili mare akarja Sumatera motor sekelengkong juga di Harapan Jaya lokal tepo juga Putra Sonita Putra Sakira Cahaya Family